crown a champion, a champion. I got tons of soul on my true collectible. Famous, oh so famous, #1 desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got change to throw, I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, to all the world. Ćao svima ljudi, ja sam Bajka, ovo moj kanal i dobrodošli na moj kanal. Danas snimam poslednji video iz serije Back to School. Ja nisam ni htjela zapravo da ga snimam, nego ne znam, nekako sam odjednom, zašto da ne. I u ovom poslednjem videu iz serije Back to School sam odlučila napravim DIY. I to je to. Mi nema da se smeja. I da, također vam se zahvaljujem na 4000 subscribera, hvala vam puno, nisam još stigla da se zahvalim, ali hvala vam stvarno puno, najbolji ste i da. Ovaj video ne izlazi baš u petak, ali nema veze, izlazi sada i hajmo da počnem vam pokažem kako izgledaju ti moji DIY-evi i let's go! I ukoliko želite napraviti ovakvu pernicu, sve što vam je potrebno jeste bela tkanina, rajfešos, neki pribor u kojem ćete sve to da sečete, igla i konopac, bilo kakve tempere ili šta god vi koristite za crtanje i naravno četkice. Prvo jeste otvorite to platno i zapravo presavite ga u dva da bi mogli kasnije da to ispadne pernica i nacrtajte koliko želite da vam bude ta pernica, samo pazite da vam naravno stanu tu olovke ili hemijske šta god. Dalje sve to isecite i eto, treba ovako da vam ispadne na kraju. Sada okrenite to na drugu stranu da bi ono što vam je crtano sada gledalo u vas i prišite rajfešos isto na obrnutu stranu. Prišite s jedne strane, s druge strane, otvorite rajfešos i tek onda zašijte bokove. To je jako važno da bi mogli kasnije da izvrnete i da vam ispadne pernica. Znam da je teško dok ovako objašnjam, čini vam se da je jako teško, ali verujte mi, jako je lako, samo pažljivo odslušajte i odgledajte opet ako niste dobro shvatili. Uglavnom, sada ste dobili celu beli prostor da možete da crtate i možete da radite šta god. Evo, kao primjer, ja sam uzela ovakve listove, to sam sama sve našla na internetu isekla i samo ću da uzmem zelenu temperu i da sve to nacrtam kako treba. I da, to je to, isto to uradim i sa ovim drugim listom i pošto ja nisam imala roze tempere, samo sam uzela lak, isto je kao dobra ideja i napravila još ovakve tačkice i stvarno mi se mnogo sviđa ova pernica. Da bi napravili ovakvu sveščicu, treba će vam samo malo mašte. Treba će vam sveska, uzmite bolju malu, beli hamer, samo manji, ne morate onaj veliki da kupujete i bilo koje flomastere i još šta nađete, bilo šta nađete u kući ukrasno. Napravite ovaj kao uvijač od belog tog kartona i zalepite ga vrućim lepkom za vašu svesku. Samo pazite da se dobro prilepi. Sa jedne i sa druge strane ga zalepite i onda isečete uši i rog. Onda sam se ja setila da rog treba da bude šareni pa sam uzela ovaj kao ukrasni karton. Da, to inače služi za pakovanje, ali ja sam ga iskoristila za rog i stvarno je dobro ispalo, mnogo mi se sviđa. Onda sam uzela ovaj roze flomaster i nacrtala tu uši i onda sam uzela i nacrtala oči. Wow, možete bilo koju životinjicu napraviti, eto ja sam odlučila da napravim jednoroga. I onda uz pomoću ovog čuda, ne znam stvarno kako se zove, ali napravite zenice i onda samo prilepite još neki papir ukrasni tu i to je to. Ja sam kasnije još dodala dugu, ali ne mora to.
Ove pufnice na olovkama su mnogo slatke i lako se prave. Prvo uzmite makaze, ovu kao vunicu ili ti konopce, ne znam kako god nazovite, i naravno olovke, bolje šarene. Na 3 prsta uvijete jedno 30 puta 2 ta konopca da bi bilo šareno, zavežete ih po sredini i isečete ovakvim načinom i to je to, samo ga uz pomoć vrućeg lepka zalepite i to je to. Ove pufnice su mnogo slatke i zanimljive. I eto ljudi, to je bilo sve za ovaj video. Ukoliko vam se svidio, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal da ne propustite sljedeći moj video. I da, to je bilo sve za ovaj video. Ukoliko vam se svidio, opet sam počela sam opet da pričam isto. I eto ljudi, to je bilo sve za ovaj video. Ukoliko vam se svidio, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal da ne propustite nijedan drugi novi moj video. A mislim na sljedećeg petka. Dođi mi za kraj videa. Poj. Mogu sad da dohvatim kameru normalno. You all wanna be round, a champion, a champion.